lanting a polling station along. Wood kapan room mate kerek labang so mai long. Mai ke telefon, mai hon pro ke hai. La penelitum APSLC Central Committee penaje tongdun organizing secretary kursing timo ke hai. La pen elitum wang rapet Central Committee pe penthak women wing itu nama itu tongdundo assistant organizing secretary Rosmina ki hai pen cenglo itu muthab langsung LC youth secretary la penelitum Congress Mandal Committee Socheng president aki hai James Singh Teron aki hai pen cenglo Congress itu Board Committee pen cenglo Mahila Committee pen cenglo kadua pandame Trinidad lanting polling station along Congress ka pen APSLC somja di somja puha tamenili kachisong ka ka pagirlo kadong sinamajong itu Central Committee mate Congress constituency mate Mandal Committee pen namel dum hanjai ponlo je non-boy election lake kidamtang election son kali non-boy election lake break je kachisong pensi lasu election ilum cepati dum to ilum kidamtang aho APSLC regional political party tame BJP bhan ka parem je thanil tum bori piglo lapen BJP tum ke claim ke dam ichok chelam rong rup andai tum che tham piglo sidame hala dari tum vote ka che thak kia jok tum BJP bhan ka dam tang poran parem mune de ti Congress le thak tame one agenda ke BJP bhan ka paremi ban je lang tum claim lo kita lang litung kami para moni dia dasar teglong. Selasi non boy election bangke Congress Party punoy regional political party APSLC punoy Raijo Dol punoy lapen Lurin Jyoti Gogoi tum punoy lapen Indian National Congress atum punoy lake party bangke ala PCP koksi rada tu meningke hanje BJP aphan non boy Assam longpen parem nang populasi itu arjilo lapen inline sedang dokok lo inline dopen si pinisit itu cetak lo gak amri long bangke itu APSLC aphan tinang tekran lo rong khang lo itu Kongres aphan tekpon lo Agustin ini difulong itu sajai kapar aphan tekpon lo buka jalan lo itu rotan injeke hai aphan Kongres atau kentum pipon lo atau inline itu kepipon lo Lasilang long bhi MLA ang hoy long ta BJP ke ache thinan ke wang di sungkrung non boy election ke kalau berang deh dak amri bang ke na itu matha tame amri ini tum MLA ang hoy lake pharo isi rakre hini 112 Assam Legislative Assembly ang hoy lodak bang ke lobang song hoy ke akin ni kan firjiran hoy lang dak ke BJP tum ke ter tum dah ini long lelah. Lasili tum non amri ben bangke, ini tum alliance ben sila selang hoy ke ini wek buat bangke pini benta dah lanting rap bentang ek paklan tanggo. Lasili ning pe non ke wangji tarik sirket. Wot ke Jogja ni lo, batang sor ni tame ini tum mahu repin, kere repin, lapen kera repin pen si ini tum claim nang poje. Labang so ab BJP itu miltumhan lingkan krep ho nang kacile ke tarik sirket non kurang diam ni ke tapat judang popuan ni siming jibinang ko joy gade lapen ini tum cinilo non alliance party atum bangke rada tum kisun mate rada tum akineng asai situm claim ji pulo sidala BJP atum bangke rada tuman kepasung siya kan saya klaim pilihan council penelitum urenga warsai third grade pen 4 grade kacipin una jakong do 6 una jakong penelitum kacipin una jakong do sita Himondo Biswa Sarma lapen kabinet atum kapapas di Assam Direct Recruitment Act 2021 ateng pen ke 6 schedule angkana ro third grade and 4 grade 6 schedule council pen aku jepi una Japong bagian yang sibon gadi. Kumadlo na sibon ke la nang sibon bagian non BJP kacaria government tu hasted long honam koklu. Nasili tum non assembly lo kacapai dunia ka lain lo.
itu mapan goreng awar size nang pinangi ke kom naita third grade fourth grade si tumar adon tin nang pinangi ida itu manno nang pitu bangke adon tin da orunodoi nang nima nang nema nang harju karo kala orunodoi yang si nang itu meeting nang duning budang fairland orunodoi yang si nang tu nang i budang BJP nang joining budang fairland sita lake government atun ke chok ke chai si ke deng konlo orunodoi scheme lake government scheme APSLC mate alliance party yung si power wang budang pe non ilong le tum ang tani tum ke kapalong et japan sini tum klempu lapen karbi tiwa garo rengma naga ko anma ini tum tribal asar pi matum ke long nahi halabang ke nil tum kapalong i pasi klempi et po aiwa hem ko dak dak na ke long le la ke nil tum yonsi alliance party mate APSLC I'm eling ho ini dulu budang pe kapalong i panggil tum klempi lapo kita pilih langsung BJP itu mangke ither ke hapen loksi rapan kapap pere lasinar tum pere nang he lapen ini tum kap pere ni kam da velo piniani BJP long ke do tum da velo pinidak langte long da memili BJP of flag isi ini teglong tuar lang bom hundun teglong kita hal aning arno lang itu BJP kan vote jauh ya tum kali ala itu aning doke akhirnya BJP apani ligo sonse ning dokbo BJP ton pulo je India de pike dhormo isiga sido chobdangi pulo ye atumi hejong Amit Shah kami Assam long wanglo ningge tekang je uniform civil code ke jonsi government kachari hulo program de latun ke papas rek po bugatu ningge kangat lo jonsi papas de lo program de itom Krishna anim dum dadak dudunja thayo lo Honghari mate aron barim dum dadak dudunja jakong lo lapen kaprek anim dum dadak ke awet non India as a secular country puke dhoron kaprek anim ke durun bubake pawedepsi uniform civil code ateng penke Hindu dharmo sido chotpo lana itum chedon nunima lang tengara chedon de lasin ilio mata chedon de lasin lason kawang aron ke wan ke dak lang tengara BJP ka support atu BJP ke claim bang atunta inut ta chedon nunde pukan itum chini pame lasin non tarek sirke akhirnya le BJP ke tar kita iberi ke kisi long selang itum berdi lasi ningoi pins ta chokul joibo lalo lapen non ini tumhan goreng awasai nang pipe konflik ka choklen na jakong nang pipe lo thambang ke thanjia phan goreng awasai jakong nang pipe lapen kaprek asai tumhan nang pipe ini tum non long lena lo edo non dai itu to prolong lena lo kedo lapen labang so long le tuliram long han CM non kacari ningkan kriket hong tang lo long le ka chojor lek isira suri phokya pa long le alang li chojor lo de alang council kacari long le ka chojor lok pendon ka pacari toy mai tum kalibo anikan wang da hat Delhi central government pen kuti suri hini sose atangka anikan wang tanang lelu kuti apam la kuti hini sose atangka nang palike rong ka pacin burje bhan rong school ki mesen ki bije bhan rong be rong bha ka chelat atwar ka messenger bhan ki jur lang ka doje bhan bosi kuti suri hini atangka anikan wang ka Delhi pen karbiang long nang kelu tang de non piul rong awede non litum rong dampo jal jawan mission skim te jongpo al apai bang song tarlo alang mangawede non itu mana ke jumlong bang no ajal jumlah bala awe lo long soro lagi jumlong bo jumlong lagi jumlong lagi tu marnam pi lagi jumlong bom sita Narendra Modi Himonto Biswa Sarma tumiram rohang tu kan kipi ala jal jawan mission ke jokta jumlong bang awelan awe lason bakak sili tumhan dopik lang ala itu naga cobai naga comprui ini tum ke long le hormu long le non ini pun longle dolang posi labang sor ka tuliram rohang lapen BJP apalo su terego lo protante ini tu nalong leke jor bangke tumpang tom kok pun joy macok se yon si BJP ban karbiang lo ben rumo lo protante kompani aphan long leke jor la bangke tumpang tom kok pun itu
lapen ini tunggu sih alang teman belum jadu ne protante nom lek isira suri pokep aciri jorer lo lapen non ke wangilan ko ana ciri Allah to alang buntu jor tu ini nasi letum bere meme lapen non ini tum longli di jorji ana longli non dulang ladak si itu arbega kiti hanso tharmit ka duk to etum ladak si kiti klem bomro arbega kiti jo klem tum dame बीजेपी तुम पावर आंगलिया खोके उसको मार का बचाली गाड़ी मोटर का चनाम टाटा मोबाइल का चनाम अजाक कोंगली तुम फेंकलों कल मगरन चेक खेती का चो क्लेम तुम तमे अलांग तुम तमे निकाल सेगमेंट चेक का जोर ट्रैक इरू मुन्नी चो जोर पेन आबे थाना हेम का चिकिल लापेना हेम किजून मते उसको मार का चार्ली जिफान अजाक कोंग अलांग तुम dulu tidak non BJP power आंगलो तुलिराम रोहन कांसी उचारी लो Heksing rong padak emisi nang malo lapen alang itum kangi pen bangke nonke cek lape jaru ka mohol dar nang diko lapen rada tum bangen don tangka long lepin kali makanan lasi rada tum ame phale cepat du ang ibu proof kem ke long hormu ke tum chu thandu nang nelo chu thidu nang nelo lasi itum alliance mate APSL se tum power rang lo glotante cek mohol dar lapen jaru amol dar haji itu intan pet bom pakai pet pasti juga. Cuma rak itu cuma lilang nanti. Langsung dak taksi, ni itu klaim dunia som bukti lah ada. Non itu kita ambil apa rohut. Mungkin suri lah ingkau rasa mungkin dak rusing kira lagi IC MLA ini dulu. Alang ni MLA kan itu rohut BJP itu isiarono ambil. Alaswaron bangke Biasan Healing and Evil Practices Act 2021 paron 1 healing po areng ilokolan lapen Christian atun si healing mate prayer service ke claim diti kumate hemo si sodet nodan te prayer central long dampo lapen healing pan agoma dipo pastor dikon atun claim diti la edum Christian anim long teklong aron bare matun tame kumane hemo soyong si sinjam long lo amang mun nang nodet prodante uthoda da busantar lan bisi ala uso phana japong tang diti kasi halata healing asono karbi andi matum tame ala busantar kilang bagi healing asai si paklem lo non la BJP atum da choma tha bange piloma la healing bange claim long lilo paron bang simar ende hala da kupilo eto arona lo jon si komanya Christian tu anam kardom healing ke claim botante hala healing ke claim kardom kardi ke japo na bangapha पुलिस तुम नेप्सी सूरी भोके आदाई की नहीं आदाई तू देखते जेल निकाल के धोम दाम नहीं जोन सीरा हिलिंग को बैंक कपड़े का है क्लेम नाम तुझे प्रोग्रामते लाख इसी आदाई की नहीं हिलिंग कार्बन पिया लापे निकाल भोहान जेल दो नहीं लापे मदान सो जेल के उलाई जम लोंगले नॉन बेलेबल सेक्शन लगे लासन का टैक्सी हमारी तुम बांध में kumane kurusarong si mane wo santal randam lo prodante hala kurusarapan pulis atun don si suri poklop adayan bet permintaan tonjol dengan la tangka ke bicor ke cokce lapen kumane yang si ahema ko claim nam sunang prodante lak isi kurusar bang aday tinang po lapen mingkan po akan tim jail do dam nang po lason aron BJP itu nondat dispurong ke papas deh itu mani merekom han miseni mah itu madura mintangun lang mah elo kedi lasila hai aron kewan latum BJP itu mahai aron ke papas jongsi itu cekroi kre insek duneng bulutante ladak lanteng arab tum an cingrumpen Wood pipen, MLA pai dun pen, kapahai dun MLA dan si, labang soron gen itu, amria ratche don de, insek nang po buke, hat dispose ninje dun nang po, insek nang po kelaki. Kasi insek ni na insek na le, insek ni ngadi, kasi laso kan sek dun di brutan ke, itun MLA ang hoy non kapahai dun nang po. Non tarik sirket, itun kisiar jan pan, ake ong ngabut pahai dun si, itun labang so cyclone dun nang po. Kasi, langsung deteksi BJP itu ningkan ke forefront kami alang itu puloje karbianlo otonomas state ke lanjut han busi pulo otonomas state ke
hangnya pan berselang tu election cepai lu. Kita pilihkan ke hodam cota otonomas state ke wan kedat lu. Itu mathalo brensing ti alalin pilihan nama ni long sidolo. Alalin wanune det lu bene. Sida non ni tu mathalo forensing de ke otonomas state wan wekbo akimala ke hilia amu de ngom pontan sa del hujudun. Kali mati. Agak ada galingkun lu la hilia mu machi wakro. Amahada ke hang bengke radio. Kali mati. Lasol ke ceplang don. Non. Forensing be phanda pasun thuttu. Omor sing tiso phampa MP toy duni lo. La hang bun phek mu chor di bonku. La bang le punon dorji siwan ni loko. Di dorji ko masih hang bang to mati to. Begero dorji ke wani kam abelo ke di. Alang phan ke MC se toy dun. Dorji nang rondoi punali. Non bangke dorji si alang ke nang ke ro. La si ini tum non ke chotoy dun an. BJP, IMP, MLA tum bangke. Ini tum makemang asai bangke nang klan ki 15. La penon dak rusing terana ke hai. Ini ani alang lagi BJP tu dun bom tu nang nilo. Ini tum long si rang sidang pokali mati. Nilidingkan ho hang dun ke derlo non hang rapet nang ho purat. Alang ni rang nilo ke. Kalau mana? Alang ni rang uta alang rap pon nak toy dun nilo ke di. Itu ke kepala lagi tum lo ke. Lasi lason si alang itu claim lo lasi non MLA bidamkan BJP MLA bang fi ke non itu tak tekat along le lo. Di tekat long le lo la penon ini tundak amri lo nang cepat itu lo ini tu mana cepat itu lo bangku Dr. Habib alang li ke